OKUAPEHENE kyerame nana NIFA man akyerame phone nana na mahemfo awa ha epemfu se ayefo chini ebi didi bi achi ene OKUAPEHENE man aba NIFA man mo mene man sin krache ewo Okere yinina ta nananom achi edema OSEADEEYO Your Royal Majesty KWASI AKUFFO we OKUAPEHENE akwaba ye kasa ni nyira no me panyin wa ha meja Okere mpanyinfo atu ni din Okere Mugabi won atu ni din Semenhia was only the political father of Okere constituency and I'm the so and ne o man panyin tie yesu ama yenya district yesu ye Okere district and I'm the so impuntu akese arekoso Okere mamu alolo kwan a hospital a school dan mika se me boboso a ade besan wow unia pani Okere nya de se pon odi awon de se ordinary family for man baby obe pie bia no anipa na epie wo ho momma me kwan ahobrasimu na entun sanfre the member of parliament and the minister for local government, decentralization and rural development, Honorable Daniel Kwaku